بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مدي هفتاغ سرون من جندي باب مي هفتاغ سبيجندني أي رياض الصالحين قدوي ستا سولا ونا باب أي زكاة واجب ما أي محكمة أديا غلي حكم تبيان كوربي باب إغتم مي بابوغي حضرون حديث أدي رياض الصالحين بارس ديكا نوان حديثي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قارئهم ربابا جنبه اكليك فانا بدالوي الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربيه أمرت تمان كليك فانا أمر بيجين نبني إجمانك الله النبي صلى الله عليه وسلم أميل لفلان كيفس كمان نقرأ يدينه ككانتنا كما إكليك فانا أمر بيجين نبني كون كما كان أمرت أن نقاتل الناس ميستكونا هنغرام كروما ميستكونا وكيبينو إسلام دينا دكولو كم بيكا بس وكي نصارى إننو يهودي إننو أدي مشركون إننو إسلام دينا دكولو كم بيكا بس جهادك الله فرض قربا فوا كم قيامة هم أدبيين دا كم نمس إيه شرطك يقوله إيه شرطك إكوغا إكن قرآن ما تمنا إيه الله فرض قربا فوا كم إيه كيافا تما فين ميها كاغو سانغرام بقول ميها كلوه إيه ننو مي وكي همتك كمتي وكي شرطك كمتي وكي مينغان تك ميغوه كم ميها أميلا فين نقول تكنون إكن قرآن ما نيجي إنمس إيه فرضية إنكار نقربه إيه فرض كم كإنكار نقربه إيه فرض إيش فرض كم إم الله سبحانه وتعالى الله رسوله كم فراتكم أمرنا الله سبحانه وتعالى كذا يقول أنا أمر قربني أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إمام تماغي بارو بريكان هودا كنو هنغرام مكورن جينيكي جهاد مكورني تماغي جاها تماغي بار تماغي بلمغ درواتا بڑکرا كنو بڑکرا كنو مكم مكورني كون كمك ميتانغ ميانغني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أميهم الله منوي حقوقين ألوكم ببه إن إبس إله ونوا كمان هيك بيجوا مدان مي حديث كي مرة نكتة كنت أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أدي هم كشرون الله النبي أدي محمد الفاني الله رسوله كمان هيك ممرج مهر ده كنت مديه إنه تو دم ينني ويقيم الصلاة أدي نماذ قائم كنو أميه نماذ قائم كف مدان دين إجماعنا كي نماذ نقرأ ميهنا هنغرام كروه نماذ نقرأ ميهنا هنغرام كروه إسلام نوا ميهن شهادة كذا كلمة نكيا ميهنا هنغرام كروه فدين نماذ نقرأ ميهنا هنغرام كروه ويؤتوا الزكاة أدي الزكاة أميهن ديف مدان دين إما زكاة نو ده ميهن نفس هنغرام كروه
ekime islam din rukunakan enum amali gotum inkar kurawen emi hunna hangoram qur'an adifahum annane denganna hadis ka abu qurfan ekle fanuge khilafatu ka kan kurawi goy safagin annane ehma mi jihad fardu qurabah mani darurat kattaka ei misakunge hidayat attaka egoduge bayakan aniha dinuma kannu islam dinu jihad fardu qurabiyaki emihuge hidayat attaka ehm vimata kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam khaybar haguramaga khaybar mi ette duha ka demigen di hagurama waran mudabu yahudinge killata fatah quraba emme fahudu hoga erega ishafahu hadis nu qurabani madama timankale faanu hagurama dida ebe kalaka debba hushime ebe kalak was allah subhanahu wa taala de lo wa adi ekalang ebe kalaka lobe odi gannawa sahabain mule rega ekama wahaka dekke e kaaku bahe ekeki befulu komme be kalak was be kalak libena kama ummid mi kormani bodeti amudun umar ibn khattab fada be kam fatis nama dafahuga misaku ek pura bahe ekive e wahaka vidale fotima e be kalak dida hawal korwa be Umar Ufan ki iskolum wes digu befule vidaloni adi timanna emihunga terega digu miheka biras timan kale fana timan evarum wes korilab bang wes ekale fana timanne gowalam pato ekama dahivet wegen munne wi timanna ekan hawal kora pato ekive Allah emiheka lobedige mumuge sifa libuma ki kiya bodu kametto kiya ma matveri kametto e matveri kan hasil kora enfam hadis qurabani ko bah ali ibn abi talib mitan ko nofane sahaba andannawni allah wa rasulullah ali fan ekle fan ko lofulu alas kam fulage awlo ko hadis ko kore genno was gennawi gennawa fa ekle fan kulufade ali fan ko lofulu ko jessewi kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekle fan amilla pulu fode jessima balimadu kama neffade mole nagalu inne mu'jizat den hadis qur'ani kike e aliye dashe emi hunge sarhadda emi hunge killata kariya dashe adi fassem bore no balasha ori ko tadar ekam bonan he la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am e ali tibaga ammachan emme mihe kan hidayat libum wes tibang hewkam bode raj jamalaka bure tibar raj jamale e zamanu ge emma agubodu muda emiyunga terega emma eha agubodu muda ganda libumma buraves emme mihakan hidayat devumves tibaga medwari kavegen hidayat libumves hewkam ma bode e bure commerce edo fatah kurebe khaybar emma islam diinuga ekkotuka wes jihad fardu korabuni ki ghair muslim nikamati qura kannu emihum la ilaha illallah kiya mi imutera veddu mattaka mi sharaf dinu mattaka emihum gelleya emihum muda rakkatir koru mattaka ek zariya emihum raham korabu goto e hedde vi fara heddu ko kon fara ta kalu kon korabu e miyadu emihum nan salame bevidan nama smadama naraka unnani abaduga abadan itaga demi unnan jeen e nobavegin watane narakaki em emihum narakain salame korabu mattaka
mikam me kore ei aslu maqsad ki mistakunge hidayat taka mikam kore emihunge verras kalanga emihun verras kalanga ekkaw antakom ekalanga alukon koromattaka ema miangawani fa idha fa'alu dhalika fa emihun ekan koffinama hadis ke menane hataru kame ei shahadat ke dekale makiya Allah subhanahu wa ta'ala ekkaw antako ekalanga sharika kunwakan qabul ko hama ekani ekalangan alukan ko yafa Muhammad nabiyya sallallahu alaihi wasallam e Allah ala kama sha ekalanga rasula kama hekiwe eglefan devi emmeha khabar takki thedu khabar takkan qabul ko eglefan amur kore vikantata kiyamam eglefan nahi kore vikantata kun durwe mikan korima shahadat dekalma frihama ekimi hekawani e ekotan amal korimi hekawani mi amal qabul wuma Allah subhanahu wa ta'ala mi hukura amal qabul qurabani mi desharut emiya ge kibaga urege furtama shartaki ikhlas tarikan ay Allah ekkawanta kurum la ilaha illallah kiyafa ghairullah ya Allah minu ehim faraitakum kankam gedekam banya erung ay Allah haqiqi mana ga ekkawanta kurikam kan nuane kitam me warakat sajda kuries kitam me warakat ruku kuries kitam me warakat diang ufla dua kuries shirk ke empes kame pura kama wani na mai mihe amal batil wan em Allah ekkawant kurume bunumuge maane ki Allah subhanahu wa ta'ala haqwage wa evves alukamen ehn evves faradaka kokenwan ei dua kurun kam gavis wagang gedung kam gavis ruku kurun kam gavis sajida kurun kam gavis nadur bunun kam gavis ya un mi tere hinga afrikan tak adi bay miadus koramda kan ziyarat nadur burun tani shirk zine kurma wakkan kurma magferuma mi humeruma mi huriya kam kobresma no ba kamengi mi ona hiwani ta kudakameke Allah subhanahu wa ta'ala hebanodu mati ekana godigamane ko bimmati gatipege ekala hangurama mi elan kurani toleni kudakamennu ziyarat nadur bunagendiu nadur bunanya Allah ekalanga kuttam muttaka ekalanga wajufulu idigin kuranji ennon gotaka nadur bunafika mabanya shirk ei midenne me miti demme algona midenne bodeti faafta ka warma nobangame mi komme miwah midan nawaniya ki mi bodeti faafta oge udakam bayan kura kanno name shirk ke nobangam bayan kura ei shirk kurum matiga marwe da miha emiha kibain every coming Allah subhanahu wa ta'ala qabul and Quran me kitam me hede ko futas kitam me miskite ngala futas kitam me sajide kores kitam me alukamen roden hipias re alukam korias shirka ekko vejjam qabul and Quran la in sharakta la yahbatanna amaluk e Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalek fan shirk kore bikam ga vi namas kalek fan amal timakar raskala batil Quran batil Quran tama nurakka teri kame ekamaki ehma fardama mi shahadat ga dekalima efagu menne wa yuqimus salat namaz nukura mi hege kibaga kon heven goti diga misna ballawa sahabai ebbes alukame du ko lima kafar kamaka mi ebekalum qabul nukura ba namaz fiya mi namaz du ko la kama waninam kafir alguna birennu bannange kam namaz ala fa mitibeni namaz faid wande mitibeni namaz ki wagudu kani lifawa alukame kande lifawa wagudu ada kuranje alguna men hitu hori gotaka asakat koleti beenuha gotaka namaz bawa fa fahun namaz kollani qada kollani egotaka qada ennukureveni egotaka qada ennukureveni ei gos e din nodannati
kam fasiha kollani dinu kan olum filum bena nuwani bay mi kan kura go duwala huriyana ma dure gondo ishana ma gadi kolla mi kon gota kura alukan kuranjeni bayan ko debba fa gota ega muniture nugenas bayan ko debba fa gota enun gota ka kofi kama bani nama ekan kabu denwa wa yutu zakat ademihun zakat di fumadante fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum fa emihum mikankan kofi nama timan kaleg faano kibain emihum ge leya emihum ge mudala rakkatere kofi agi timan kaleg faana den muddabege noe emihuna hangorama korome hennoni emihum ge lewe sudda vejje emihum mudawe sudda vejje illa bihaqqil islam islam deen ke haggakum menuwiye miharwas islam kammatiga mi amal ta kurmatiga demi hunna kwes hunna mi hakwes islam deen ke haggakan aragane fiya saka lehuddawa kamen ayyo mi hakumeri misalaka शहादत के देखले में क्या मुरमी को नमाज पढ़ा मिया को सेना मिया को मरा जाफा हम बिच को मन्या ए न के ले होरवा जंगे बच्चे शरी हम तक मथिंग किसो सिफन जे मिया कमा बनी नमा किसो सिफन जे ने इस्लामी दौलत को बचिया एवस अमिल्ला मिल्ला कुरावा के नो मिदन नवन एनगे ले हुद्द मिया कफी ए मिया को मरी इस्लाम दिन का हक गई मीहा को मराम का मवनी नमा एक बदल गए ना मेरी मीहा मेरू इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम हम एगो तन इंकार करी ज़कात दिन मबस एवाह का फहम अलगुन गन्ना दिन जहेंगे ना हदीस का वहिसाबुहुम अला अल्लाह अद यमी होंगे हिसाब बनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मच्चे एक माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आहर में भी बेरफुशे हुकुम कुरान एमे नियता कंत दनवडी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन में मी निये फला बला का नुजहन इफहरगा अंसारिया बेकला का उसामा बिन ज़ैद बडागिन कम कस एबे फुलुं गिगातु का एबे फुलुंगे एमीहा ए काफर मुशरिक एन कत्ल कोफानती बिरुम मीना मिकी ला इलाहा इल्लल्लाह कीमा अंसारिया बेगल को मिकुरा के मिकम दुरुवे बडागती नमे उसामा बिन ज़ैद मिकुरे मिकमकी एन कत्ल कोल्ले ए कीवे एन खंडीगे इतिफारम सलाम वेगने इपुलंगरा बडागती मीना ला इलाहा इल्लल्लाह मिकी विवाह का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी को देने बिच हदीस को करवे एन ला इलाहा इल्लल्लाह की मफहव से उसामा कले न कत्ल कोल्ली मिको तो तकरार करवे उसामा विदालनी एदो होनोनी तिमन्न इस्लाम नुविना मकी हारा गलो है एदो इस्लामी मत के न नोन त कुरीगे बस कमे इस्लाम उमकी एगे कुरीगे न को फहम हुरिया कमे अल्लाह फसवान कम अल इस्लाम यजुब मा kana qabla इस्लाम मकी इस्लाम वो कुरी के है कफर हुरिया कम फसवाने कम एम उसामा विदाल ने कले फम तकरार पूरे फिले किना कम ए उसामा ए न ला इलाहा इल्लल्लाह की मफूस करे थी न कत्ल को दी दो अल्लाह के रसूल है ए न शहादत की आरम में इतिफार सलाम फाम में हदीस कुरबनी कले न हिफला बेली है ये हिफला बेली है ये न हित को इंगिच कले थींती पुरानी मालूम में नोना ने बेर फुशन नियापुर बेर फुश फेन्ना इच्चे के मच्चा हुकुम कुरानी ये को ला इलाहा इल्लल्लाह की एम बिच को मालूम दो को लन देंगे ना हिसाब किताब अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत दो कुरान ने नियत मच्चा ने कोंगो तो ए वाह के गुणी मत एन अमल हो रही की ने तो मुनाफिकों की हा बरकत तो
الله النبي صلى الله عليه وسلم فاهم كل نماز يذكر يمي كما الله وحي كرمني كي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إنه منافق وني نركا كم أدي كم بتوه إيه منافق عبد الله بن أبي بن سلول منافق سردار إنجلما إكما إيرنا مسلم كيا بيرفر شهادة كيا فريم قتل نكرمي حديث نكر إتما كذا كوينا قتل كوفي كما قتل كوفي نما ميهم كيا نه محمد كفان كذا كفان كأصحاب قتل كرني دو كله أما بيرفر الإسلام دين حكم قرآن إنجازه من حديث رواية رباه مني بخاري مسلم کے اتفاق هذا دميوتي بباب کے فسونا حديث هذه رياض الصالحين کے بارستے کا دهون حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه قال إن بابك كيف فانوا بداله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم سورة وداعته وكان أبو بكر رضي الله عنه هذه إير خليفة كان النبي أبو بكر فانه أبو بكر رضي الله عنه بسنا الله بلوا كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم سورة وداعين دوا حكي مولي مدينة أنديري وكن دي دوا إسلامي أمة أنديري كنا دوا هتا ميا مولي بريكم فريكم بي دوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إيربون النبي إتا كاري كأنه مدينة غربير وبغيچة كأنه النبي إكليك فان سور وداع خبر فتر نيما تغير MMS إبادة نكى مسكي هنتان النهورة أنك مسكتا جهين هوري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غندور قلتم هوري بشاك مهار إكليك فان فسدان ده فايواني إتاعك تبي فون إنك ودا كنا نهما مسكي كلا ممبر كلا ده ترى هوري ممبر مهار سكال حج عمرة ودا كنا تبي فون إنك ودا كنا إنه كيا إكليك فان اعتكاف عن النوائر إكليك فان يسترفل مسكي كلام بير نرميما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دوّة دفع استرفل كم ميكس مي خبر في تريما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هما
قبول فلان نقرأ فلان إقود كبس مي ودانة كم قبول فلان نقرأ الله رسول صلى الله عليه وسلم سورة وداعن نوانه كم විදාල් වණි එකලේක්වාන් හේෆුල් නතිෆේ වණි ලේක්වාන් තෙද වඩා ගන්නවා අදි එකලේක්වාන් සෝර් වඩා ගන්න ෆියේ මිහිම් බුණා මීහ යති කණ්ඩියේ එනු ගොතෙන් නෝන්නාන නම ඉපදෙච්ච පුණගෙන්නවා ඉස්කිතු කොල්ලන් එම්මෙන් මතීක එම්මෙන් හිතාම වෙරිකම උමර් ෆාන් අනේ කොළ මිරුදක්කවණි nama sabitkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ekaleek faani ki wara hippulu madumaathiri madu moli befule namabes hagguga ehame sabit beka ege sabit ko mitan mihengeni ekaleek faana khabar devuni wadaagi Allah rasula onna vitan ei ummul mu'minin Aisha gandawar kola wannawa ekaleek faan e roti निवाय कोल्लेफा फोतिगंडकम नंगवाफा एकलेक फान मून फुल कश्फ करवाफा एकलेक फान बस्देवाफा विदालवाणी कलेक फान दिरिहुन नेवीरवस रंगलशे आदि मारुवे उन नेवीरवस रंगलशे तिवन दें कीरित कुरवा हद्दवा वनुम वडागे मिस्कित्तर वदे वडागे एरु उमर फान ehon nabi efad hal koleka mistakun warabes derawefa ithamaga Umar Ufan Abu Ufan vidalwa ichka wes vidalwa ichka engi wada vesnu gannawa ekam ge bodukam namay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sabit kama ekiga member matiga ميستكونا مخاطب قربي حمد صلوات فهوغا إنك ميت وإنهم ميتون مي آية فيدالو هم أكشكهم كليك فانا كيبس أوهار وان أدي أميهن كيبس مروان بيكي دين أدي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مي آية بس فيدالو محمد فانا بس نوي ekaleek faanu kuriige rasulun faday minwi rasulun wasmani awaharu efa ama muhammad faana ki sifada bekalaki afa immata ekaleek faana awaharabi aw qutilan wa taqatlu inqalabtum ala aqabikum tibamihum embrikan nammi tibamihum nubata din du kodum bihi miayat bidalwe Allah Nabiya sallallahu alaihi wasallam sor godagen nabi kam maccan hujjat dakkawa wa qur dakkima Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kollafe sorwe warnuwi turuturala nyaayta vidalone timman ne furatama adi kiriyami adugunu kahle tiayet kirit korele kolla unnaman dadfulu wima ishide wadaginne eduhus Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu isabit kan devi adi Umar ufanu Abu Bakr ufanu madverikan kabul ful korebi mi ekkanta ema anekkanta ke mi كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سور بڑا گتمو عربين مكة مدينة أحساق نوات بحرين اكيونو مهارو أحساق سرحد بي سعودي عربية إرمتي رشيكي اتاغتي ميهم فيها وإم مرتدون إبايكو إسلام دينو هم بيروي مسيلمة الكذابة اكو قتيه أن إبايكو شهادة كيا قبول करे नमाज ज़कात इनकार करे नमाज वस करे एवाह कमिता कमी अन्ननी विदाल वनी वकफर मन कफर मिन अल अरब अरबिंग तेरें काफर मिन काफर हुए फ़क़ाल उमर अद एकमट्टका कीने
Umar mi Abu Gufran hanguram elan korave mi na dekol sabit kan dekwi ei hada warugada hivvarugada amal fulake ei islami ummen oyhala dani er hamekine Makkah Madina ga Allah ngalokon korave tibi namwes sahabenge tire Umar Gufran fada befulum tibir ebefulum mestivi nagane kole neegi mikamuga idennevi islam dina shakku kureviye kenu enname semina anguram kurumga adi eru veriyakan hunnevi Abu Gufran kama vima Abu Gufran e nengivi fiyawala ekuga ega muraja kurevi e Abu Bakr radiyallahu anhu kinet to e kadekwan emina anguram kuravne Allah ka rasul migotaka nunto e hadis kurevi ei isvedia ekale ibnu umar go hadis ko ibbarenno umar fan go darikalo riwa kore hadis ka namaz qaim kurma zakat din go ha ka as namaz umar fan ngi wada fan hadis ki koba hadis ka faqala umar radiyallahu anhu kayfa tuqatilu an-nas wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه من نونتو الله رسول الله حديث قربا فواني اما عمر فانن اي وداغن فامي اوتي مي حسابا مي حديث الله رسول الله حديث قربا فواني ميغوتك نونتو ابو بكر رضي الله عنه اما بريميها بس حقو اي كون كوباتو ega mashwara de mihun ibajhe wah kadak komme zamana ke qiyamata me verinna mashwara arwan tibe mihun hakku gota wasilu mattaka muraja eba kuranche ha miha veri miha gunaha gotin hada kanno ema mitanga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu egota komme dekol haddawa kanno namas engi wada gennawa fa engechege macce binako mi dannawani Abu Bakr radiyallahu anhu migotaka nunta Allah rasulullah hadis qurba fa onnani timan kalek fanan amuru wege wani mistakuna hanguram kurma emihun la ilaha illallah kiyafi maddan denne emihun la ilaha illallah kiyafi kama bani nama faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah la ilaha illallah kiyafi mihe emihege leya emihege nafs emihege mudala emihege nafs rakkatir ko fi illa bihaqqihi islam dinu haqqakum menu e kuriga denne wihe islam dinuga le hotta qura kamakan aragana fi kama banya ege badaluga yene saka kisasifun kala kantata zine muhsana kunama zine kurum ei kaamenye kuriga shar'i kaamenye hingafa wa miyam zine ko fikama mane rajam kur emvima wa hisabuhu ala Allah emihege hisab wani qiyamah don Allah kanno heye Allah rasula la ilaha illallah kiyaf mihaka hangoram kurum nete mihin hadisu korba fa kadek fan pinetto eti hangoram kurabani mihun ei kuriga dennevin ebbe ekko murtadwi anebbe ko murtadwi bayak emi la ilaha illallah kiya namaz wes qaim kore namaz zakat dina mo inkar kore ei madu bay nami sabu ko fon emmenna hagoram kore emmenna hagoram kore hagoram korapa emi hum nekka wes islami dawlat ko dara gennevi ehma midennevi islami ummen e roti waran rakkatir pattarge namaz Abu Bakar radhiyallahu anhu ga sabit kama ekuga eklek fanu elu vi fiamlo nekka wes islami ummata bahar libegendi faqala Abu Bakar Umar fanu hem midal wima nuata Umar fan Abu Bakar egota denne wima Abu Bakar mi midal wani wallahi Allah gandi wa ko feme bunan law qatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakati Allah kan diwa ko fe mi bonani namada zakat tafat ko fe mi hegat auren haguram ko rahosi kina ni ye kan no Quran
فإن الزكاة حق المال زكاتك مدلك حق එම ඉස්ලාම් දිනුක හක්කේ යන් ඉන්කාර කොෆමිහා අගරාම කරුන් වාජිබ ගෙම්බේ එම zakat ඉස්ලාම් දිනුක රුකුණකේ එයි මුදල් ගොන්න මුදල් zakat දිනුමකි එයි අල්ලාහ් ලබ්වා රුකුණකේ මිදීම එම් එරුකුණන් ඉන්කාර කොෆමිහක අගරාම කරුමේ ඔති වර සාබිත් කමායකීගා මිගොත ජවාබ් දෙවි එම්වීම වෙරිමිහවස් දලීලා එකක බයන් කරන් ජෙන් අබූ කුර්ෆාන් මිකොළු අමර් ඛාන ජවාබ් දෙවිරුගා දලීලා එකක මෙ බයන් කරවනි මීයති මංගලේ ඛාන හුජ්ජතකි එම මී හග්ගෙන් නොන් හෙජ්ජ ඉස්ලාම් දිනුක එන ඉන්කාර කරණි zakat දෙක්කම ඉස්ලාම් දින රුකුණක යන් ඉන්කාර කරමකි එන හංගරම් කරම් වාජිබ කමකි والله الله غندي هواك بنمه لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسولا زمانوغا اميهم زكاتك غتوغا جمال غن بنن غنگله وافرون اميهم زكات نرفا بي كمغا بي نمبس ميادو ايگمبس emihun zakat dakkan jehede emihun gatun timakade fan zakat egen mes nirwaname egen difo ikkama banya jamalechi bannangen gule waagando kiya wareke chettoy ema ezamanu egen emihun zakat difa ane riwayatigade anakan kudi kudi bakari ema egen mes zakat naga nangawa fo ikkama banino timan kade fan was egen mes emihun majbur qur'an me zakat na in zakat nodina simagal ekwana bina haram qurbaawsh ikam visnaballa muli ummen ekkolo abu urfan ekkolo emi manunto ali ammi abu urfan furduma khalifa ka sahaba nge bas wadagat iye nunto kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijri nuwana haruga muslim ge hajju ge amire ge gotuga fono bikagoto Abu Bakar radhiyallahu anhu enoto dihemana hargota kirtima Nabi sallallahu alaihi wasallam badaginu hajjatul wada nuwamana har amirul hajj ge goto fono vika emuli ummatu ge faratu leka ekle fan em alas kam fala olo viruga ekle fan sor badaginu alas kam fala olo viruga ekle fana imam kan koddeven wada nugennu namatoga ekale fanu badal we imam kan hamba jisse ka ko Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu eme ma ekale fanu ikhtiyar ko bi khalifa khilaf ofedunu muhajirin vidalu we timanna menge terenne ansar vidalu we timanna menge terenne Umar fanu wadaga dannawani emi ko tere khutba delwani Allah Rasulullah ekle fanu hayay puluga tiba minga namaduga imamakan hedde mihaku tiba mihuga duniwi kan kamwa imamakan hadan kale me nurwani kinegi ekle fanu le mihrab puluga abu kufran beettegi e kale minga alukame kale minga namade kale minga ukhrawi kan tattake kale minga duniwi kamega veriyakan hadan bima kale minti fasjihin ahran bayatu hifame ekale fan khalifa den muri ha be kalun hippe em Umar fan ko men Abu Bakar radhiyallahu anhu de kolweru mo kannum me wahakat dennevi ekale fan ingwada gin fawa echchek macce binako ege hagga wasil mattaka wahak fur dekkivi namais Abu Bakar fan ko sabit kan mitanu deenuka ekale fan hono sabit kan mitanu wasmi engeni والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على من في أميهم إنه دكا فيهم وافرهم جمل بنن جنقول وافرهم الله رسوله زمانه أميهم أين زكاة دي ونكم وينما اسميادو أين أبامهم زكاة نضيف كما بنينو أتيما كاليفان أميهنا
ekam ko macca hangoram qurba hushime qala umar ehindu umar fan vidalwani kike radiyallahu anhu fa wallahi allah gandi huwa kabbuname ma huwa illa ra'aytu allah qad sharaha sadra abi bakr lil qital kimana feniji allah subhanahu wa ta'ala eklek wanu hippulu allah subhanahu wa ta'ala eklek wanu hippulu e murtaddu miyuna hangoram kurma zakai nodi nidun man inkar kori miyuna hangoram kurma tanawas koddin wa fa baniko timanna ehidu engijje ei hagu boykka fa araftu annahu alhaq timanna engijje ehidu ei hagu boykka emam orfan sakale fana tabawi mi hadis mi riwaya qurba mani bukhari ya muslim ka ittifaq lo betahum hadis ngalbonu nay benge abu bakr radiyallahu anhu ke e bargo da shakhsiyat nuwami ki khilafana ki kirtman nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra ga tatrugus e holaga innabi abu kufan mi hadis takum mingeni kuriga dennevi jihad ki wajib bech jihad ki wajib bech allah fardu qurba fa jihad du kulla fi bayt allah nikamati qurba namas ay kama benu wa wagutuga waki sharut tak waki hamatake ge mati ekam wani waki fardun na ngonna kamenno ngijiki waki fardun na ngonna kamenno adi la ilaha illallah ge matveri kam mige la ilaha illallah kiya fi mihe la ilaha illallah muhammad rasulullah kiya fi mihe modala enage le rakka teri kurale comme kas mi babuga adivesi bahori etang hadise irad koroja dengan reka babani algonu doa ke Allah subhanahu wa ta'ala algonu menna milibe fidawala topum algonu men ibrahim libigani adi Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnah mativeri pura bayakam ga algun melevu algun menaki hewbas qabul pura bayakam ga levu wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.